हजुर यतैबाट है पारीबाट तरेर आउनु भन्दै थियो कि गियर कतिमा छ कि गियर हेरे किन म नेपालमा छैन है म नेपालमा छैन के यस्तो ठाउँ यार यता हो त्यहीँ गएर त खाना खाने होला त सो अहिले चाहिँ अब हामी ट्रेकिङ चाहिँ स्टार्ट गर्न लागेको होइन त्यसको लागि एकछिन खाना खान्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ जान्छौँ सो मेरो चाहिँ ट्रेकिङ केटा त्यस्तो छ हाम्रो दाइ चाहिँ प्योर ट्रेकर बन्नु भएको छ ब्याग त्यहाँ छ हामीले सबैहरू लगेछौँ त्यही हो के भन्नु गाह्रो भयो होटेल माउन्ट पिकमा छौँ हामी अहिले चाहिँ खाना खाएर सो अहिले चाहिँ हामी अब खाना खान लागेको बिहानको यस्तो छ यहाँ खाना त्यही हो के भयो भन्दा यहाँसँग पाउँछ अनि कतिवटा बोतल दुईटा बोतल हाम्रो विजेताई म चाहिँ पुरा क्याउनामै हुन्छ कि त्यही भएर मलाई यहाँ एकदम डेन्जर बन्ने छु नदीको आवाज यहाँदेखि नदी आइरहेको छ आवाज चाहिँ खतरा ठुलो आइरहेको छ म लोटे भने मेरो हालत खराब हुन्छ अब हिँडौँ अब यत्रो 4-5 समथिङ 2 दिन चाहिँ हिँड्नुपर्छ अरे त्यो 2 दिन त अब हामी रेकर्ड गरेर देखाउँदैनौँ बाटोमा क्लिपहरू रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ त्यही हो ल गीत सुनिरह के बोल्नु कहाँ जाँदै हो विकास कहाँ जाँदै हो हामी फोक्सुन्डो अब कति घन्टा लाग्छ 2 दिन ओके म त ह्याटी गर्न आएको होइन क्यामराम्यान हो है म चाहिँ यहाँ पुरा क्यामरा स्ट्यान्ड बोक्दा हामी खुला दुईटैको यता चाहिँ बनाउनु न भिडियो अलि लामो खोलेर
pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? म धेरै थाकिसकेँ यहाँ हिँडी हैट अब यहाँदेखि यस्तै कस्तो लागिरहेको छ बोर्ड फाटिसकेको छ यहाँ बसेर एकछिन चिल लिँदैछौँ पानीको नदीको आवाज सहित पहिलामा निस्किरहेको भाइ एउटा सर्ट हान्दैन आउँछु म Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna यस्तो भिरालो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ दाइ नदीमा जान्न नदीमा दाइलाई मान्नै पर्छ विश्वम दाइलाई नदीमा जाने नदीमा नदीमा तो अहिले त म नदीमा आइसकेँ
hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe you can do anything? What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job. यहाँ देखो हजारी दामी हजारी फुल फुलेको छ यहाँ दसैँको भाइब आयो यार तिहारको के यहाँ आएर अब हामी फुल तर्छौँ यो Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning it all. हाम्रो इनर्जी खत्म भइसक्यो यस्तो डाँडो हामी 24 टेमा 2024 टेमा यतिकै मिटर मार्दै हाइट हेर्नु खाऊ इनर्जी बढाऊ सब टोलीले रेडबुल खाइरहेछौँ जय रेडबुल खाइ खाइ रेडबुल सबभन्दा थकित मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ ल यति भन्दै अब त हामी बाघ बस्नुको लागि Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name on. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? अहिले चाहिँ हाम्रो अँधेरो भइसक्यो जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै हैन
हामी लाइट बालेर हिँडिरहेको छौँ जङ्गलमा यस्तो छ अब कति बेला अब होटेलमा पुग्छौँ त्यो थाहा छैन होटेल त नजिकै छ हामीले भेटाउन मात्रै नसकेको क्या अब हिँडेर अरू त 3 घन्टा 4 घन्टामा पुग्थ्यो अरे हामी हिँड्न लागेको 6 घन्टा भइसक्यो अहिले सब हिँडेर तराईमा हिँडेको मान्छे पाहाडमा पसिरहेको छैन त्यो बाटो यस्तो छ हामी हिँड्न सकिरहेको छैनौँ होटेलमा अब रातिमा हामी कहाँ छौँ पुलमा भइगयो क्या भइगयो नाचेको राखेको भइजान्छ केही पनि देखेको छैन मलाई हामी यस्तो अँधेरोमा यसरी लाइट बालेर बसेछौँ हामीहरू मिलन हाम्रो विजय दाई उता हुनुहुन्छ देखिनु भएको छैन किन नदेखिने अरे अलिकति पावर बढाउनु पर्छ ल हाम्रो विजय दाई देखिनु भयो अहिले फाइनल्ली हामी चाहिँ होटलमा पुग्यौँ अहिले रातिको कति बजे सो यत्रो कति 6-7 घन्टा 7-8 घन्टा पर्नु होटल देखाउनु अगाडि पानी ल्याउनु न है पहिला अब भोलि बिहान मात्रै आइपुग्छ भोलि बिहानै आउने हो भोलि बिहान आएपछि अब वाइफाई त चल्छ एकछिनलाई वाइफाई त सोलरबाट हो अब त्यो सोलरको पावर त अहिलेसम्म त सकिएको छैन रातहरू चल्छ चार्ज हुन्छ ए चार्ज हुँदैन चप्पल जस्तो बाहिरै राख्नु पर्ने जुत्ता छ